السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أحل لعباده الطيبات وأمرهم بجميل الأخلاق وصالح القول والدعوات. سبحانه القائل في خلق نبيه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمر بالتثبت من الأقوال والتبين في الشهادات. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واخشوه، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حمد هري الله تعالى من الله يكلانغ أرتكن هيو رنغلو كندتن هود كربي يكلانغ إبامي هن ريبت أخلاق زينة تريو مشا هيوبس بنون أمر كربي من الله فيبا حق وجن ألوكم كربي إهن إله كنوا كمشا يكلانغ شريك كنوا كمان ألو هكيوان adi Muhammad ge fani ekalange alaka masha rasula kamam alo hekiwan ekalege fano amuru kurabwa fa wani Heyobas bunun matiga demi tibu masha heki bastinumuga tedweriwuma haddawa bodu kurabi raskarako Muhammad ge fana ekalege fanunge alunna ashabunna ekalege fana riveti gotuga tabawiha baige macca salawata salama baraka lawan dev amin. Man Allah galtakum أرهشي الله تعالى وحي كربا فوي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معني اي إمام وجميس تكون نيف تيبامي هون الله التقوى برباشب أدي سيدا وجموا بنمكم تيبامي هم بس بناشب ඒරුන් තියබෑ මීහුන්නට ටකා තියබෑ මීහුන්ගේ අමල්තන් එකලාංගේ ඉස්ලාහ් කොද්දෙවානතේ අදි තියබෑ මීහුන්නට ටකා එකලාංගේ තියබෑ මීහුන්ගේ ෆාෆත ෆුස්සවා දෙවානතේ අල්ලාහ් ෂා එකලාංගේ රසූලාය කියමම්වා මීහා දන්නාෂේ ෆහේ හමකෂවරුම් බොඩුවෙගෙන්වා නසීබු ලිබුමකුන් එමීහාය නසීබු ලිබිජ්ජේ
لبوتي مسلم أخون هيو بحكي صدقات أي مجتمعا إيجي هيو أسر كرال بدكم الله تعالى وحي كربا فوي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم معني رنگلو كنتكان وبا كنتن هم وگن نوية එම්මෙ හේව රිවෙති ගොතුන් තිබා නොබෑ කන්ත දුරු කුරාෂෙ ෆහේ හාරුන් තිබායා ඒනායා දෙමෙදු අදාවත්තරි කමෙවා මීහා ගෑර් රහමත්තරියකු ෆදෑම් වෙදා හුට්ටේ රිවෙති අඛලාකුම් මීස්තකුන්නා මුආමලා කුරුමන් නසීහත් දෙවමුන් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් වල කුරවණි ඉන්නකුම් ලන් තසඋ الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق مانයි හම කෂවරුන් තියබෑමි හුඟේ මුදාතකුම් මීස්තකුන්ගේ හිත්ත ෆුරයි නුලෙවේ හුට්ටේ ෆහේ එහෙන එක්කමකු තියබෑමි හුඟේ හිනිතුම් බුමුන්නා රිවති අඛලාකුන් මීස්තකුන්නම් උෆාවරිකන් ගෙනස්ති එබෑමි හුඟේ හිත්ත ෆුරා ලෙවිදා හුට්ටේ ලෝබෝති මුස්ලිම් මඛුන් හේව බහකී රංගලු ගහකුන් නුකුන්න ෆෑදා හුරි මේවායේ එයි හිනිතුම් වොන් ගෙනස්තේ කමේ Heyobas bune ulumaki wahaka dakka mihage shakhsiyatu angade kame ei enage feran ei mistakunge hittan huluwade taludandi ei man Allahuge hadratan enage messagetak gengoste safiru heyobahe menui man Allahuge hadratakan nuforane Allah ta'ala wahi kurba angabani ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib والعمل الصالح يرفعه ماني رانغلو بستن وفليغندني كلانغ حضرة الشيء ادي صالح عمل كلانغ حضرة وفلوته لبوتي مسلم اخو هيو به بونمكي بودو هيدي كورنجه كمنو ايغا هيمنني ابس بونا ميهايشا ادوها ميهاي منفايا لاب ابهوغا فرسار كرمي نتي مشمين Hukuru echeti kiyumen nuhimene heyo bahaki man Allahu hanuma kurma tahlila tahmida tasbiha kiyun ei faada kuraniwi ilmu feturuma heyo kandattakan amru kuruma munkara attam mana kurum ei miistakunnan nasihat dinuma sida magam magudekkun heyo bahaki heyo gaheffada ecche egahuge hiya bodu egahuge manzaru riti egahuge wasmiru egahuge mewa foni egahuge faada ginaguna egahuge muutha warugada ei abadues matiwaru rangalu gahe ei abadues mewa ala furi fawa gahe egahuge mewa duhakues huhen nuwe mifada gas hedduman rangalu bimaka benumwe mirangalu bimaki man Allahan alukan kura salihu mu'minage nafsu efada nafsege veriyaka veveni man Allahuge khalqutakunna eku riveti gotuga muamala kura mihaka algon menge darin mifada nafsu takegge veri bayakan hedeni aili rangalu tarbiyata riti namunaya madarsi rangalu tarbiyata salih rangalu vette eku dinnan hoda digen mitimma haulaki gahen ruken nuhede dirumennen maru efawa bimefada ma haulaka vejjenama algon menge daringe hittauga Heyobas bunumuge aada ashagannani kihina kunto efada vettegga ufedi boduwa bayinge saubun mujtama'u ebbawantakan nigula ganebi adi ebbawantaye nukurwe fada halatakan hingada hushi emi hunge kiban qauma rangalu khidmaten nulibene man Allahu Heyobaha badu bahuge misale jassaba kirite qur'anuga وحي كرب أنقوني ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار معني Allahu rangalu bahigge misalu jassawi kum fadakun kan khalege faanu deke wadan wannawa mutoy ei ega hegge muta bimuga harulafa hunna
adi gahegge gofita biyakon hedi maccan ufulifawa gahegge misale egahuge veri raskanaage izna fula eku huriha hindegga egahuge mewa libide Allahu mistakunnam misal jassawani euren haduma kurumattakai adi nuba bahegge misalaki bimmatin ufurali adi egahakan evve sabitu kamen nuwa nuba gahegge misale loboiti muslim makhum nuba bastauga hardana kamen nuhunnane ega sawum mistakunge meduga fituna fasada ufitigen dane efada bastauga sawum mihunna magu oligen dane ekaku anekaka jehi muunu kendigen dane mihum magu furedi hagguge magan hurasedego evegen dane algon menge mujtama'um mifada ne debe amalta fenna kami hitama hurikame haqiqata khilaf dogu wahakata mistakunge meduga fatura fituna fasada ufaddam masakke kurmaki Allah taala kadeligen haram kurba fawa kame loboeti muslim makhun insanaage nafsuge macca veribe gande ena helleni kuruman shaytana abadus masakke kure enayan hadi hutur amalta zinettri koddi waswas di hada mikamuge sawbon ena hadi hutur basbune ule dogu wahagata dakka neti moshi ule ghiba bune deter jassa insanun nan islami tarbiyatu muhimwani mihemwegen islami adabtaka akhlaqan insana benuwani mihemwe ena buna bastaka medu ena zimma wan jehene kan daskoddi enage dulun Heyobas bunuman aada koddinu mattaka ena buna Heyobaham man Allahu ene sawabu devwane kan hadan kodden jehe loboiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul qurbani al kalimatu tayyibatu sadaqah manai Heyobahaki sadaqatike mikan kashwar koddemun ehen hadithigga angawani ittaqun nara walau bi shiqqi tamrah fa in lam tajid fa bi kalimatin tayyibah ebahi tiebami hun kaduregge faliwarakum vias narakan rakka teri bebeto masakke kurashe fahe ekama kuladana nuwi miha Heyobahakum viasvehe loboeti muslim makhun Heyobahen ebayaka muamalatu kurun Heyobahun ebayaka muamalatu kurun wajibu mihunge terega mamba fan himene emihunna mukhatabu kurairu basmagu rivetiwan jehe darin mamba fanna muamalat kuramwi goy bayan koddevva Allahu wahyi kurwa angawani fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā manai edemi hunnan uffuas nubunashe ebahi nuruhumge gotun kitamme kuda bahevvias nubunashe adi edemi hunnan adula nahadashe adi ma bahakun edemi hunna basbunashe hamaye fadan dema firim ves ekak wanekaka muamala kuran jeheni riveti bahun oga teri bahun ekaku anekaka huturu bahun wahaka dakka ekaku anekaku hituga jassa edemi hunge demeduga onnan jehe loebba kulunu netida gota baspune ulegen nuwane mi Allahu kaveni ga levi mam maqsadu gelli dema firin haturun navve wari fashan aragen daane kame zawaji hayataki loeba ogaveri kamge matiga bina wefa onnan jehe muqaddas ma gulume Allahu wahi kurbani wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun manai tiyabami hunnattaka hama tiyabami hunge nafsu takun abin heddevi kami ekalaage kuludum wantakamuge hekitawge teremwa kamike ei tiyabami hun ekabalunge faratun hama himen kan libigatumattakai adi ekalaange tiyabami hunge meduga loebba oga verikan levviye hama kashwarun fikuru hinga bayakan ekamuga hekitake waakan kashware loboeti muslim mahun dema firinge medugayya akhunna ukhtunge medugayya gaattimage mihunge medugayya avatteringe medugayya bazaru matiga ganevikkumge muamalat tawgayya muwazzafunge medugayya khidumen hoduman office takadda mihunna
khidmat de farattaka medu muamala kureven jeheni riveti bahun driverunna passengerunna demedu dariwarunna mudarrisunna demedu wes adi huriha fantiyaka gintiyege mihunna wes muamala kuran jeheni hama riveti bahun man Allah wahi kurwani waqulu linnasi husna manai aditiyaba mihum mistakunnan Heyobas buna hushikame loboeti muslim mahun faqirunna mustadinna demedu sadaqat de mihunna sadaqatuga hifa mihunna demedu wes muamalat kureven jeheni hama riveti usulun riveti gotuga kiburweri kame oda kame khandekkumen kala gowmen neti man Allah wahi kurwani qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha manai e sadaqataka guligen undagule de sadaqataka vore rangalu heo bahebbunun adi afu kurun heo kamma bode adi wasman Allah wahi kurvi fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar manai dannashe fahe kalege faanu yatimu kujja nikamati konnu lawashe adi dannashe fahe kamakan edi anna mihaya kalege faanu adulana hadashe hadwa budkur biraskalaku alaminni Heyobas saha eya eggotan amal kura baykamuga lawan dev amin أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الآمر بالخير والإحسان الناهي عن الشر والبهتان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس أخلاقا وأوفقهم أدبا وأوسعهم صدرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واخشوه قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين حمده ري هيو كنتكا إحسان ترك من أمر كربان وبا كنتكا دوغ هدون نهي كربي الله تعالى ما الله فيها حقوين ألوك مكربي هن إله كنوا كمشا إكلانغ كو أنتك من ألو هكيوان محمد غفاني ما الله على كمشا رسولا كمن ألو هكيوان ekale fani emme khulqu heo emme adabueri emme hippulu heo sahiba ekale fanu ge macca salawata salam lawan dev salawata salam ge ekale fanu ge alunna ashabunna ekale fana tabawi ha bayaka salawatu ga shamil qurban dev amin man allah ge artakun nev tiyabami hum man allah taqwa wer belawah man Allahu wadigen wani taqwa berinna ekuga kan denelawwa loboti muslim makhun muslimege hayatuga nuba bastakan evves jaagaende enage muli haya bina kuran jeheni heo kantata kurma heo basta bunun matiga heo bahuge sabun safuta sidave mistakun eggalakan arafane hittan ekweri wegen daane haturu werin ekwarinna badalu wegen daane duru mihun gam mihunna badalwane dede mihunge meduga huri ruliverikam fila islah wegendane edduwahaku mihaku rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihan as enaya suwaruge wadevene kame vidalwe devumang edi dennevi ehindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ene hadis pul kurevi alayka bi husnil kalami wa badlis salam manai tibage maccan oti basmagu riveti kuruma salam kurun gina kurume buna bahakun ala faafa verive narakaya vannan jehe faden basmagu riveti kurmaki suwaruge libun hagwa mativeri amalekkan mi hadis fulun ingende loboti muslim makhun emme basmagu riveti sahiba muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge majja salawat kiwa man allah wahi kurbani inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماني
hama kashwarun Allahu wa ekalaange malaikatun nabiyyaage macca salawat labwe e imam wejje misakunne tieba mi hun ekale faanuge macca salawat labun edi dua kurashe adi ekale faanuge macca salam labun edi gina ginan dua kurashe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حدوا بركر برسكراك على مني هيوبس بنا هيوبس أدوها بيوكم غالبان ديب على مني إسلام دينوغا أنغوا فاوا غوتا بس بنا بيوكم غالبان ديب على مني إسلام دين متي ورغدي ثابتوه إدين النصر دي بيوكم غالبان ديب حدوا بركر برسكراك إسلام دينا مسلم متي بركربان ديب alaminnaki islam deena lobi kura adi edeenuge kankama farwa teriwa bayokam galawande alamenge rajya tiyagi kurawwa rodi barakan ituru kurawande emmeha rogataka balimadukamun alamenge rajya rakka teru kurawande haddwa bodkur biraskadako simunge terem banduha honu kamgawa mi hunnan rodi barakan minwar kurawande adi muslimunge terem balimi hunna shifa devwan dev alamenni ekwari oga teri akhwanta baykam galawwan dev alamenge mujtama ki ama mujtama kam galawwan dev haddwa bodkura biraskarako islam deena duniyege kandattang islahuge magun hingewmang ibaras kanage khiyar korwa verinnang hidayat dakwan dev adi nasra tawfiq devwan dev alami tere marwe baswa mi hunna diri tibinge fa fuswa rahmal lavwan dev duniye gabe seukan akhiratu gabe seukan devwa narakage azabun alame mutti kurwan dev اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا تراصوا صد الخلل دبيهم داتره هستتن ورنان غت سفت سيدا كل با كاري كار جوادان سفتن هدم دنوا بيرو سفتن هدوا بيفلون قبله كريمتي وان غت سفتن هدم دنوا ادي اماماي بر كريغا سفتن هدوا فوا بيفلون فحت جهي وඩාගෙන دنوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.